zaposleni koji su u njoj ostali. Počeli su studenti ovde da šire šatore. Evo, blokada radio televizije Vojvodine, ovi majmuni što su oteli informativne emisije na srpskom i na manjinskim jezicima, što obmanjuju i lažu. Vitacivaca ića blokada televizijuni Novi Sad, Mići Noši Karemint, Vojvodinijenin, Srba, Romana, Slovaka, Ungura. Evo blokad studenci numaj suporta Minčunile lor. Tako je bre, dosta tim lažovima. Niko u Vojvodini nije za tog majmuna. Šatori, opa! Izaći ćete napolje malo sutra. Ajmo studenti!